Caernarfon yn disgwyl yn y rownd derfynol. Pwy fydd yn ymuno gyda nhw? Ble fydd y rownd derfynol? Peniad. Cadran, dwi'n declario Iacubu oddi ar y linell. Jordan Evans, mor agos. A mae Pen-y-bont yn curo ar y drws fan hyn. Dyna pan ti'n rhoi rhywun ar y postyn am y rheswm yna. Evans ar clyriad, gwych. Harling ar rhediad at y postyn agosa. Owen eto, Jeffries! O'n i'n meddwl bod i mewn heibio'r postyn ar Arthi. Ond Daniel Jeffries yn cyrraedd na. Oedd hi'n rhediad David gyda Jeffries, rhedeg ar draws ar ymddiffyn, a eto Kane Owen ar quality mewn. Just yn siaf o'r postyn. Edwards. Edrych am Williams. Williams yn gallu cyrraedd na. Y capten ar draws y gol. Cic gornel fydd hi. Yn llithro'r draws o Jeffries. Ond nhw'n agos. Gwych yn Jeffries, achos oedd hwnna'n bêl dda i darganfod Craig. Fe wedyn mynd am y postyn cynta, amddiffyn, gwych gan Pen-y-bont fyna. Snaith i Pen-y-bont. Cario'r meddiant, yn mynd i cael ei rwystro. Callum Roberts, Kane Owen ar draws. Ble mae hon yn glanio? Rheoli, hyfryd gan Woods. Maen nhw'n cywio yn y canol. Wood i Pen-y-bont! Mor agos, cyfle dal yno. Mae Woods di taro'r pren. Cesau'r gol, dal yn bren a mergyd. Mae'n nocio'r y drws. Wood, fel ti'n gweud, cyffyru yn ddead. Gwych fyna, wedyn tynnu unan mewn. Edrych am y gornel bellan, crymanu ddi, ond ddim cweit yn bwrw'r nod, ond gwell gan Pen-y-bont a gwell gan Wood. Ble mae hon yn mynd? Dave Jones yn dod allan, y gol geidwad, Amon, ansicrwydd, Ben Amon, dros ben pawb, Sutton. Dwi'n credu mai Pen Sutton oedd honna. Mae chwaraewyr Pen-y-bont yn cwyno. Fe ddim yn hollol siŵr beth o Dave Jones yn y gol yn trio wneud fan hyn. Nawr te. Yw honna yn bwrw. Dyw e ddim yn ei benne. Top y fraich yw i, a maen nhw'n gweud y llewis yw'r rheol, felly dwi'n credu bod y dyfarnwr wedi cael yn hollol gywir. A y fraich ddim mewn safle annaturiol chwaith. Breeze drwodd, Jamie Breeze! Mae Morris allan, faint mor bwysig oedd honna. Mae dal na i Breeze. Mae Pen-y-bont yn mynd i glyrio. Wel, dyna'r gwaniaeth mae Jamie Breeze yn rhoi, bach o pace yn y llinell flaen, neu popeth yn iawn, ond fel ti'n gweud, Morris yn dod allan, y llaw cryf. Mae dal yn ddisgwyl, 5 munud i fynd, Fletcher ar tafliad i'r Drenewydd. Mae'n disgyn, yr ergyd yn wyllt, Breeze! Mae'r eilydd wedi taro i'r Drenewydd. Cyn chwaraewr Caernarfon yw yn danfon i dîm i'r rownd derfynol yn erbyn i gyn glwb. Dyw Pen-y-bont ddim yn gallu credu'r peth. Ond mae Breeze di taro. A mae'r Drenewydd yn dathlu am stori. Wel, tair cynnig i Gymro, chwip o ergyd, a wedyn tyranu ddi i'r gornel. Gwych gan Breeze, mae wedi dod mlaen yn neud sut gymryd o waniaeth. Un tîm ar ei gliniau, breichiau'r tîm arall yn yr awyr. Y cochion sy'n dathlu. Hen bener Drenewydd sydd wedi mynd â hi. A mae hyn yn golygu, byddwn ni yng Nghaernarfon, bore Sadwrn nesa, rownd derfynol y gemau ail gyfle. Caernarfon yn erbyn y Drenewydd. Callum, yn gyntaf, llongyfarchiadau, ti'n ffansi trip i Europe? Wel, roedd hwnna ar y gol a dechrau'r ail tymor. A dyn ni un step yn agosaf rwan, ond dyn ni'n cael gêm arall wythnos nesaf, ond mae'n teimlad addurchol ceddi, Dwi'n meddwl, da ni wedi bod mewn i pob gêm, tri ennill pob gêm da ni gallu, a mae'n dangos heddiw y spirit da ni gyda, a gobeithio da ni gallu mynd i Caernarfon rwan, a mewn i Europe, dyna'r goal, dyna'r goal o'r cychwyn. We fancy ourselves against anyone we play against, but look, the first 15 minutes was a real war. They came out and they bombarded us. They had 3, 4, 5, 6 footers, and they were really direct. And we got past that. We had to deal with some set plays, and we dealt with that. And then, we grew into the game. Look, we didn't probably play as well as we can, but sometimes they're tight, they're fraught affairs. You've got to grind it out, and you've got to do that. And look, win it off a set play, a long throw, and good substitution by the manager apparently, bringing Jamie Breeze on, and he scores. But look, delighted for Jamie and delighted for everyone, because to come down here, they've been excellent this season. There's a huge amount of credit, and to win and now go into the final next week. Yeah, I thought we played well, especially first half. I thought
you know, we were really dominant, and we just didn't take that chance. And you always feel if you don't take the opportunities when they're there, that eventually it's going to bite you, and it did. You know, second half we weren't as dominant, but I still felt we did enough to win the game. But that's, you know, due to Newtown, they hung in there when they were up against it, and then they got one at the end. Pleased for everyone at the football club, and we'll regroup now and we'll go up to Carnarvon next Saturday, which there'll be about 8,000 coveys, I'm sure, hanging over the walls and trying to get in the ground, I'm sure. But you know, we'll go up there and look forward to it. We just want to do our best and keep improving, and you know, the support that we've had today, albeit behind the fence, our elected officials let us down there, but you know, they're growing in numbers, and there's a buzz around the town, and Bridgend's a big town and it deserves a good football team, and it's got one, and you know, the more they can come out and support us, and we'll keep growing.